bayitshela ukuthi okay iyona original file lena balala why bengafuni ngale file ingatholakali kwathiwa ayithola file lena abayifunayo bangena baproduce ama file kwathiwa ayithola ukuthi ngo-90 bani ayatholakala amanye insuku ukuthi ubani wazalwa nini bayatholakala o-90 bani o-91 o-92 o-90 bani amagama abantu abatetwa ngalelo lezo nsuku elami ngeyathi igama engatholakala Eyima kanjani ozalwe izolo lukhona ozalwe phambi kwezolo lukhona ozalwe kulelo suku alikho angifika lapha hayi la plus ngihleliwe lapha ngitsheliwe le head office ukuthi mawufika lapha uhamba kanje bayazi yonke into mangahambi kanje kuzobe ku wrong wena mawufika eBablosh awufuni file efana yasesibhedlela ufuna file esuka eBablosh siya kwaDuma mangifika khona sanibonana nje njani bese ifika lapha akhona ukuthi siphenqela amafile khona nalobhuda ayibebizane ke bese besiphenqela amafile enakho kwaba kanje kuzalwa kwazalwa mama shona so okay iphi file ethi Duma Bablosh ethi Duma ayibekhiphe ke file and bese umfana bathi akatholakali le wathi umphatha akasi ngoba nefile ayitholakale and then ubani washo ukuthi uvina wathiwa akwazi ukuthi ubani wayebhala washona umlungu wayebhala yonke leyo nto leyo okay ngicela ngalisebenzisanga lekhuzana kwathi mama ngasebenzisa because ayikho into ephathekalo ngalo